mahasiswa masing-masing. Nova Yuliana, 26 Oktober 1998. Novi Yanti, sampai 8 November 1999. Nur Fatima, 26 Mei 1999. Nur Haziza, tanggal 4 Maret 1999. Nurul Ulia, Subur Salam, 28 Mei 2000. Rahma Yanti, Bebasar 27 Agustus 2000. Rahmatul Jannah, Aceh Besar 20 September 1997. Razila As-Sahra, Banda Aceh 29 September 2000. Reni Kusmina Sari, Singapura 29 Agustus 2000. Rina Mulhayat, Langkuri 22 November 1998. Rizka Fitria, Lamin 7 Maret 2000. Ron Munsia, Sinama 20 April 2000. Rosmiani, Pangkalan 1 Oktober 2000. Sayudita, Bebesan 12 Maret 1998. Segala bagian Ibu Bangsa Januari 2001. Siti Johan Pertama Samalama 23 Juli 2000. Sri Widiana Muda Seruai 25 Januari 1999. Sumiani Sumatera 9 Desember 1999. Tasya Fatimah Husna Pulau Tengah 5 Agustus 2000. Tawaniati sedang bermain 17 November 1998. Uswatun Hasanah Desa Mentara 12 Juni 2000. Fitria Mawidah Simpang Kalai 5 Juni 2001. Dana BR Mania Hari Kemudian 9 Oktober 2000. Sri Rahmanillah Alfa Banda Aceh 22 Mei 2000. Adinda Alicia Serimun 1 September 2000. Adinda Nurhaya Lamrek 29 Oktober 2000. Ainal Rindia Banda Aceh 26 Desember 2000. Amalia Kartika Lambaru 1 Mei 2001. Anissa Ramita Medan 8 November 1999. Rahmani Fitria Aceh Besar 29 Januari 2001. Ayu Purnamasari 27 Agustus 1999. Elisa Samara Langkap 15 Mei 1999. Wahida Banda Aceh 28 Juli 2000. Warahan Kalimat Semua Aceh dengan 20 Februari 2001. Dina Mauliyani, Mil 23 Desember 1999. Yini Maulana, Mil 23 Desember 1999. Haziratul Polisia, Kampung Tinggi 16 Juni 2000. Ira Zulfia, Nomor Masjid 22 April. Khaira Fikria, Masjid Trikayu 20 Juni Aceh Besar 10 Agustus 1997. Rosa Marlina, Menaru 11 Mei 1995. Rosika, Gakoba 29 Mei 1999. Sarah Salihu, 20 April 1999. Sari Raden Yagami, Lampau 19 Januari 2005.
Ulfa Fitria, Kuala Simpang 15 Desember 2000. Ulfa Fitria, Pulau Beringin 10 Desember 1999. Uswatun Hasanah, Grup Semawe 12 Oktober 2000. Wati Miftah 2000. Amalia Rahman, Jeram 21 September 2000. Ana Sofia Juwida, Melabung 1 April 2000. Anissa Uzzahara, Banda Aceh 21 November 2000. Ardila Ratna Musli, Banda Aceh 4 Januari 2000. Arifah Rika Novia, Suwatimah 12 Februari 1998. Arjunia, Tapak Luan 8 Agustus 1999. Arma Yani, Matai 16 Juni 1999. Seri Meliani. Gede hilang pila hidung. Si Raihan Salsabil Bes, Bangpamur 16 Februari 2000. Vivi Santika, Imira 8 September 2000. Ada.